Ya Allah, Bismillah. Hayırlı, bereketli olsun, düşerli olsun. Allah emeğimizi şükürler olsun ki boşa vermedi. Bugünkü tarlanın durumu bu şekilde. Bu çeşit İspanyol çeşidi, hibrit enginar. Şimdi inşallah bu ağaçta kaç adet enginar olacak onu sayacağım. Ya Allah, Bismillah. Sayıram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yalnız üzerinde olan məhsulları sayıram. Sonra kəsilən məhsulları sayacağım. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, orta göbək 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. Şu anda kesilmiş enginarları sayıram. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 108, 109, 110, 111, 112. 112 enginar saydım. Kesilmiş enginarla birgə bu ağacın üzerinde, bu bitkinin üzerinde. Maşallah. Demək baxımını çox gözəl baxmışam. Gərək olan üzv və mineral gübrələrini vermişəm. Hər iki tərəfdən damlamasını çəkmişəm. Yəni suyunu və gübrəsini gözəl almış. Baxımı gözəl olmuş. Şu anda bence Türkiye'de yok belə bir çiftçi bir köşkdən 112 adet enginar alsın. Hayırlı, bereketli olsun, düşerli olsun. Allah utandırmasın. Bu da enginarlarımızın durumu. Eğer bir köşkdən ortalama 112 adet ben enginar almışamsa, ortalama demək olar ki, her ağaç aşağı yukarı 50-60 tane enginar verə bilər. Bax, bu şəkildə. Kəsdikcə yanından partlayır. Kəsdikcə yanından partlayır. Enginarımızın durumu bugünkü gün bu şəkildə. Maşallah. Bax, bu şəkildə. Hatta üzerinde məhsul o qədərdir. Bitkinin gücü çatmayıb. Bitki yanı üstə yıxılmış. Hayırlı, bereketli olsun, düşərli olsun.